bab 143 darsu 1 Riyadus Salihin. Bab ngal dambugal no yewten istihbabu yidegol al musafahatu salmondirgol newre e newre inda liqa'i sanga fotta sanga yida wa bashashatul wajhi e heltingol yeso wa taqbil e jabugol yadi rajuli salih jungo gorko moƴƴo wa taqbili e lunnagol waladahu payko e makko koy shafaqatan ka gabbude e ka gabbude wa mu'anaqatul qadim e wa mu'anaqatu e nunnondirande alqadim e nunnondirgol alqadim on iwtuɗo min safarin immorde voyage wa karahiyati e añegol al inhina'i nayanagol goɗɗo. Anabil khattabi qatadata qala wi qultu mi wi'ani li anas akanatil musafahatu ene latino salmondirgol ngol fi ashabi rasulillahi hakkunde sahabaɓe nelaɗo ɓe sallallahu alaihi wasallam qala o jaabi na'am ɓe salmondirayno jungo e jungo en heeɓi dalil si goɗɗo e goɗɗo yiti koɓe salmodir rawahu Bukhari. wa anas ƴettama anas radiyallahu anhu qala o maki lamma jaa ahlul yaman tumande yimɓe yaman ɓen arno wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki kadi ja'akum gomɗi ari on ahlul yaman yimɓe yaman ɓen wahum ko kamɓe awwalu man jaa bil musafa ko kamɓe adi addude salmondirgol jungo jungo kamɓe yaltini ɗum kamɓe inventé ɗum ko andigol en nelaɗo hollihi no tawti rawahu Abu Dawud bisnadin sahihi. wa anil bara'i radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ma min muslimayni ala e julɓe ɗiɗo yaltaqiyani fottayɓe fayatasafahani ɓe salmondira illa ghufira lahuma sona yafantaɓe qabla an yatafarraqa ko adiɓe sertude ɗon bakkatuji maɓɓe ɗum rawahu Abu Dawud. wa an Anas radiyallahu anhu qala wi qala rajulun gorko go wi ya rasulullah arrajulu gorko minna e amen yalqa akhahu himo fotta e musidɗo makko aw sadiqahu ma jatigijo makko ayan hani lahu ene hino hani ka o nayanomo nde himo salmondirano e makko uggino wala nelaɗo maki la o oye ɗum waɗatake goɗɗo nayantako goɗɗo. qala o inni awa afa yaltazimuhu himo wawi singodirde e makko mo wawi kollodirde e makko e qabbiluhu o nunnomo qala nelaɗo maki la o oye qala o inni awa fa ya'khudhu bi yadihi himo wawi jogitade jungo makko ngo safi o nunnodira e makko qala nelaɗo maki naam ɗum ɗo yo wa kono amma nayanagol mo ma wubbugol kolodira e makko ɗum ɗon fof yo accu ɗon rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. wa an Safwan ibn As-Salim radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala o wi'i kam qala yahudiyyun wo alyahudajo wiyani li sahibi immojo makko idhabu bina yaadu e amen mahi yaaden ila hada nabi faade ka oɗo annabajo fa ata ya rasulallah ɗari kanelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu ɓe landimo anti ayatin fifiji jeenayi bayyinatin ɗanginaɗi ɗi mandeji ɗin ka nde Musa to no gasa fa zakara al hadisa o janti hadis on ha ka timmi ton ila qawlihi ha e makko tawi no tawa e mum fa qabbala yadahu kamɓe ɗiɗo ɓe nunni koyɗe nelaɗe sokeje nelaɗo ɗen wariji lahu e koyɗe nelaɗo ɗen wa qala ɓe ni nasad min seditike annaka an on nabiyin ko annabajo par ce que annataɗi sona annabajo ko noon naffore hadis on ka tawi ɗon nelaɗo jaɓiyo ɓeya nunno juuɗe maɓɓe ɗen e koyɗe maɓɓe ɗen holli sino selli sino weltanike mande mi nunnoto juuɗe maɗe rawahu Tirmidhi wa ghayruhu bisnadin sahiha. wa an ibn Umar radiyallahu anhuma tama ɓe qissatan fi qissa qala fiha mo yewti e fi muɗum fa danawna min annabi min ari ha min ɓatti annabajo sallallahu alaihi wasallam fa qabbalna yadahu min nunni jungo makko ngon nelaɗo jaɓi rawahu Abu Dawud. wa an Aisha radiyallahu anha qalat o wi qadima Zayd ibn Haris Zayd arno al madina taw iwi madina wa rasulullahi ta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fi bayti hiɓe ka suudu am Zayd arno madina iwti voyage o ari madina tawne laano ka suudu am fa atahu kañum Zayd ari fa qara al baba o konki dambugal ngal fa qama ilayhi nabi annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam immi yajurru thawbahu ɓe dasa kenci maɓɓe ni hakke ko ɓe hawji fa atanakahu ɓe daaɗodiri e makko daaɗodirgol ko nunnondirgol gaɓɓude e gaɓɓude wa qabbalahu ɓe nunnimo rawahu Tirmidhi wa qala wi hadithun hasan. wa an Abi Dharr radiyallahu anhu qala li wo wi'anila rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kay ko am yo Abi Dharr la tahqiranna wa ta yawito minal ma'ruf immorde maɓɓere so en hay fus
walaw an talqa akhaka hay si tagi ko ne fottata e musidɗo maɗa on hawrodira e makko yiida e makko mbi wajhin talqin wondude e yeeso hentingo harana niɓɓutungo wondude e welo welo harana monanagol mo suranamo ɗum ko moƴƴere ta yaltu ɗum rawahu muslim wa an abi hurayrata radiallahu anhu qala o wi qabbala annabiyu sa sallam nelaɗo allah lunnino alhasana bun ali radiallahu anhuma فقال بماكي الأبرو بين هابس فقال بماكي الأبرو أربعهم فقال وي الأبرو بن هابس أو وي إن لي نلاد دار من كامل أمر 10 من الولد سبط ما قبلت منهم آدم ها هند من ناكي غوتو إمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد ماكي أو ونانو أبرو ونانو من لا يرحم لا يرحم kala mo yurmetake ɓe wondi ɓen kala mo yurmetake ɓe ɓeyni ɓen haray allahu on kadi yurmetake mo jaka nun nagol ɓeygure mum nden ɓiɓɓe mum ɓeyguli mu jako jeeya ɗum e teddingol e yurmingol muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo haray ko ɗon ko darsu meɗen gasi yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha faamo waawo gollitiren kadi so feƴƴen wallahu a'la wa a'lamu